ma woni onto bama noy ya alaikum salam a yawna miɗo fuɗɗade darsu ni min yawna lam fuɗɗade darsu kono o noddilan joni mi haalanimo joni ko kontete edda makko on ko ɓorde asawe feƴƴuɗo ɗo kam waɗi makko wi akkitima ɗon wona kam na kaɓe haaɓi ɗon kontete ko ka o wi o akkitima ɗon ko ɗo kadi na lebbi o contante ɓay ko fewnuɗo yigol ƴiƴam fi layeru ko so yi ƴiƴam laabi tati ɗum si woni e nder lebbi ɗiɗi si woni e nder lebbi tati si woni e nder hitande si woni e nder duuɓi sappo ko yo ƴi ƴiƴam o laaɓa wona goho o yiya ƴiƴam o laaɓa wona ɗiɗi o yiya ƴiƴam o laaɓa haray gasi o mo o yaltoro fi makko ko yo naatu few ta o yaltuɗon de o wiɗo omo yaltoro fi makko ko yo naatu o ta o yaltu fi makko de fewnuɗo ta o wowlu hayfus o ta shukran joni Allah barka ala نمشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف جزاه الله خيرا الأصل 11 منهج أهل السنة والجماعة في السلوك والأخلاق من أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بأن خيرية هذه الأمة باقية بهذه الشعيرة المباركة وأنها من أعظم شعائر الإسلام والدين وسبب حفظ جماعته وأن الأمر بالمعروف من أوجب الواجبات على هذه الأمة كل على حسب طاقته والمصلحة معتبرة في ذلك قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يتي الله سبحانه وتعالى تدل ماوندو توغدو سنيدو حندو يتede yentori yo juuli en laaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam o mo o nuli e meɗen saabu yurmede yo juule sahaba ɓen fof o juula e hoore kala jokkuɗo dina ka ɓe jokkuno kan Allah tawra kan dina jokkuɗen allahumma amin walli fiiɗon ɗo yo Allah e yoɓu en ko moƴƴi yoɓamo ko moƴƴi kanko kadi o addani en ɗo lasili sappo e go'aɓo on e lasiliji yimɓe sunna yimɓe jama yimɓe jokkuɓe moƴƴuɓe feƴƴinoɓe ɓen ko honɗum woni on lasli ɗon o wi ko laawol ngol ɓe rewi ngol kamɓe ngol ɓe jokki ngol kamɓe ahlu sunna wal jamaa
telen ka neediji e ka jikkuji e ka gurdan noon tigi wuuri noon assuluk ko konti jikku ko no neɗɗo wayi ko comportement neɗɗo on mbaadi neɗɗo on e jikkuji makko ɗin ahlu sunna wal jamaa ko honno ɓe yiiri ɗum kamɓe o wi no jaa e lasliji finde maɓɓe nden kamɓe ahlu sunna wal jamaa yimɓe jokkuɓe moƴƴuɓe attinoɓe ɓen annahum no kamɓe ya'muruna bil ma'rufi ɓe yamiray ko moƴƴi kon wa yanhawna anil munkari ɓe haɗay ko añini kon ko kaani ñiddi harmi kon ɓe haɗay ɗum wa yu'minuna hiɓe gomɗini hooli bi anna khayriyata hadihi l ummati wonde moƴƴere ngol leñol ɗo moƴƴugol ɗe mofte ɗo wonde ko ngol ɗe mofte no moƴƴi baaqiyatun ɗum no heddori bi hadihi sha'irati e nde so ande ɗo nde mande ɗo almubarakati barkinade honno woni nde mande yamirgo ko moƴƴi haɗa ko boni ko sha'ira koko julɓe ɓen andirte koko julɓe yamira wonde ɗe mofte nelaɗo ɗo ɗe Allah subhanahu wa ta'ala wi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas on woni ɓurɓe moƴƴude e mofte yaltinanaɗe yimɓe ɓen ngol moƴƴugol ɗon ɗum no luttay ka mofte ɗo kono noon ko sihiɓe wadde ɗum ɗo yamirgo ko moƴƴi haɗa ko boni wa annaha no nde mande ɗo mande yamirgo ko moƴƴi haɗa ko boni min a'dami sha'airi l islami wa dini hinde jeeya e ko ɓuri mawnude kon e mandeji diina mandeji l'islam ko l'islamu anditirte sinama sha'ira koko hunde anditirtede ko repère eni ko mande wiye ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɓeɗo a yiyay tun inna ko kamɓe onni wano teniji ɗin e galonji ɗin ɗum ɗon ko mande police ma gendarme ma militaire woni ko ɓe ka laire ma ko ɓe ka terre ma ka ɓe ka maire mo ɓe ne jogui mande mum ɗum wiyete sha'air wa sababi hifdi jama'atihi nde ɗo mande no jeeya e sabu ko hiwata reena jama o l'islamu ɗo wa anna al amra bil ma'rufi wonde yamirgo ko moƴƴi kon min awjabil wajibati ala hadihi l ummati no jeeya e ɓurɗi waɗɗade waɗɗiɗi ɗin waɗɗiɗi ɓurɗi waɗɗade ɗin e hoore ɗe mofte ɗo kullum goto kala ala hasabi taqatihi embere taga mum on wawi an no wawirɗa noon min mbawdi andi hewtano no wawirɗa yamirde ko moƴƴi haɗa ko boni noon min mbawdi andi hewta ton no gasa an ɗa wawi yaade ka télévision wowla ɗa wawi yaade ka radio wowla ɗa wawi moɓude tummodire siko ka pale siko ɗo fof wowla min noon mi wawata ɓuuri ka juulirde an awa mo be yo waɗu beru ko tagana ko ma ko beru ka suudu an wal maslahatu mu'tabaratun fi dhalik e nder yamirgo ko moƴƴi haɗa ko boni haray nafoore nden no taska toon maslaha on ara e sa'aji go tawa si a yamiri o none ɗo ko moƴƴi nafoore yaltata toon ko bone yaltata toon no ara si a haɗiri ko boni kon o none ɗo ko bone ɓurɗo on ɗo yaltata be taskoɗa eɓɓidira peesidira hakkude nafooreji ɗin e lorra kan ko honɗum e mum ɓurata si a yamiri ko moƴƴi kon ma si a haɗi ko boni kon qala lahu ta'ala la towɗo ngo wi kuntum on woni khayra ummatin ko onon ɓuri moƴƴude onon woni mofte ɓurɗe moƴƴude ukhrijat linnasi yaltanaɗo yimɓe ɓen ko waɗi ta'muruna bil ma'rufi ɗon yamira ko moƴƴi wa tanhawna anil munkari ɗon haɗa ko añini wa tu'minuna billahi ɗon gomɗini Allah sabu ɗiɗo tati ko onon ɓuri moƴƴude e moftari ɗin fof wa qala annabiyu nelaɗo Allah ummaki sallllahu alayhi wa sallam o maki man ra'a minkum munkaran mo yi e moɗon ko añini ko kaani ko harmi ko ñiddi ko boni o yii ɗum no waɗe fal yughayyirhu bi yadihi yo waylir ɗum junngo makko ngon yo changir ɗum junngo makko ngon yo ittir ɗum junngo makko ngon fa in lam yastati so tawi o wawata ittirde junngo
ittirgo jungo ɗum ko lamɓe ɓen wawi ɗum. So wawata ɗum fabilisani yo ittir ɗum ɗengal makko ngal, yo waajo, yo sensibilise, yo andi yimɓe ɓen, yo laaɓanɓe reedu. No gasa o wowla ɗon ha ɓen wonnoɓe wadde ko añini, wonnoɓe wadde bonki kimɓe acca fes. To limano lutti, hara limano lutta, hara na sonko, na ñaande, na piggal, na hoyre, na aybingol, na yakkugol, waɗa newende doyi, waɗa ñeeñal, ardana yimɓe ɓen. Sengo ka tawata si a ardaniɗo yimɓe ɓen ko heewi kon ɓe yiɗete, ɓe hooloma, on tumati ɓe jaɓane. Ɗaare yoni en misal, oɗo neɗɗo iwnoɗo ka fulawa ari ka nelaɗo sallah sallam ka juulirde, o yahi ka sera juulirde ɗon, e nder juulirde nden goy o yahi e soɓɓudu ɗon, o hunti duhol, o fuɗɗi ibbude ndiyam ka nder juulirde goy. Sahaba ɓen faala waylugol ko boni kon ɗon kisan, ɓe hawti ɓe ñaaɗi, he dari ko gerta, he dari kono sofata ka juulirde, sofa ka juulirde tawan ko munkar, koko añini, koko boni, noko ba sofagol e juulirde pelleti koko boni. Kono haɗugol ngol rifku tawi newende ala e muɗum, laɗomaki da'uhu, accitemo, tertemo ɗon. Naade makko qirragol wonde ko woni wadde kon koko boni, kono mo faala waylirde ko boni kon, kono hara newende no e muɗum. Ɓe accimo ɗon, o hunti haaje makko gayni fes, o honki, o watti ka saako, faɓi duhol ngol. Laɗomaki ari, o ari, o jooɗi. Laɗomaki ayi ndi maadi ɗum ɗo nde juulirde mahanaka fi ɗum ɗo, nani nde juulirde ko nde mahana ko fi juulugol e janngugol alquran e jantagol inde Allah. Ɗum ɗo kadi fi ɗe bawle ko ɓaawa ko nokkugo ɗum waɗoyte, nani. O inni awa, mi nani, mi weltike. Holno ngo wi? O wi allahumma arhamni wa muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Allah yurmina min e muhammadu tun, kono mi jeeji mata wattuɗo goɗɗo de, wota yurmin dinnu e amen menen ɗiɗo goɗɗo goo. Yani tawi ɓay o heɓani rifgu ka sahaba ɓen, hay o du'anaki ɓe. Ayi, qala allahu tabaraka wa taala, Allah towɗo ngo daali, udu ila sabili rabbika, noddu faade e laawol jeyɗoma on, noddira bil hikmati, ñeeñal, wal maw'izati l hasanati, e waaju moƴƴo, wa jadilhum, dukudu e maɓɓe kamɓe ɓe wona julɓe ɓen, billati e ngon duko, hiya ahsanu, hara ko ngon ɓuri moƴƴude. No labira waɗe débat, kono hara ko débat labaɗo, na hoyre, na aybindirgol. Ko ɗo ɗum ɗo woni dalil wonde haray mo yamiray ko moƴƴi o haɗa ko boni, kono hara newende no e muɗum. Tawa neɗɗo no tagira noon, si a yamirimo ko moƴƴi, a haɗimo ko boni, kono tawi himo so'i wonde ko yawre wonɗa e wadde, tawi metteɗe no e muɗum, e aybingol no e muɗum, hay so jaɓo e ñande goo, kono nde ñande o jaɓantama. Sayni hen ari ko gerta, an haysata immi ɗon, haɗi dugula, haɗi ɗum anda ɗum, an ala hakkil. A sonkiri noon, oyna he ɗaɓɓu ko nawra, nani misala gandi, sa jangi mi anda ɗum. Baynama si a ari a waɗiri doyi, inchallahu, hay so jaɓantama ɗon, kono aw gasi joni on jarama ustade, joni min darana no gasa ñande goo o miijoyi nane ko ustade woni wolude ko ɗum ko gonga, nani. Wa yarawna, yimɓe sunna ɓen no yiya wujuba sabri, waɗɗagol muñal, ala adal halqi, e lorra tagore nden, fil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari, e nder yamirgo ko moƴƴi haɗa ko boni. E ko heewi kon, sa woni yamiro yimɓen ko moƴƴi, haɗay ɗo ko boni, a hawroyata e woɓɓe goo bona haqqilɓe. Ko ñeñinɗa o, ko waɗɗa doy wo, woɓɓe goo imma ɓe yenne, ma ɓe aybine, ma woɓɓe goo piye, woɓɓe goo ño'e, woɓɓe goo wikkoma. Ɗum fof awa heɓoyay ɗum, ɓe kaka yiɗa o ko no harmi, wossi min mi yiɗa yide ɓe goy. Ahlu sunna wal jamaa no yii wonde a muññagol ɗum no waɗɗi, kal lorra iwray ka e tagore nden, e nder yamirgol makko moƴƴi, haɗugol makko bonigol, ko ya muñño. Amalan ka hutorgol bi qawlihi subhanahu wa ta'ala, konngol Allah o senike o towi,
goltigol gokkol makko ka o wi wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmil umur. Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala wi wa'mur yamir bil ma'rufi ko moƴƴi kon wanha ɗo 'anil munkari ko añini kon wasbir muññoɗa noon 'ala ma asabaka ko heɓuma kon e mum. ɗum ɗon résultat muɗum wonde a heɓay goɗɗum ton ko welatama a heɓay lorra muññoɗa. inna dhalika tabiti wonde ɗum ɗo yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni muñño lorra yalto ha e ɗum kan min azmil umuri no jeeya e ko fellita e fiyakuji ɗin. Yani azmu andi ko ruhsa e azima. Azima on ko ɗum ɓuri teddude, ɗum ɓuri mettude fi, ɗum ɓuri sattude, wono ko ɗum ɓuri joddi kadi. joni noon yamirgo ko moƴƴi haɗa ko boni muñño lorra heɓay ka on tigi kan e ɗum na ko weli fi no satti no jeeya e piiji sattuɗi mettuɗi fi ɗin kono noon ara on tigi heeɓi ko ɗaɓɓete ko. wa yarawna ɓe yimɓe ahlu sunna wal jamaa hiɓe yiya kamɓe hiɓe yiya anna tarka hadihi sha'irati l azimati wonde accugol nde mande mawde ɗo sababun ko wonay sabu linuzuli adabillahi ta'ala cippagol lette Allah ɗen wa uqubatihi e lette makko ɗen fayi wastihqaqi la'anatihi e jojjutugol foddugol e kuddi Allah ni subhanahu sena e wodanimo. Accugol yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni yiya ko boni no waɗe fanka buɗe hara haɗata anda ko moƴƴi kon alaka e waɗede salo yamirde ɗum ɗo no waɗa sabu ha Allah cippina lette mum ɗen e hoore yimɓe ɓe waɗa ha yimɓe ɓe fodda ɓe handa e kuddi Allah ndi. wa tarku ha accugol nde mande ɗo min ahammil asbabi no jeeya e sabuji ɓurɗi himmude allati ɗin to addi ɗi no hewtina ila shuyu'il fasadi yaajugol boneji ɗin wal inhirafi e oñagol ngol selugol laawol peewalngol fi hayatil ummati e gurndanɗe e mofte ɗo. tertagol fes yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni ɗum ɗon terte tawa goto hakkitande mum ala inne ko liberté mo terte yimɓe ɓe waɗa ko ɓe faala nangata on bone koɓe ɗumanni ko nangay wallahi si nangari ma nanga ɓiɗɗo ma. ɗum ɗo no jeeya e sabuji ɓurɗi himmude ɓurɗi mawnude ko watta ha boneji ɗi yaaja bone yaaja ɓoyla gongol ɓuuɗa e nder gurdam yimɓe ɓe. qala Allahu ta'ala Allah towɗo ngo wi فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما نسوا سانغا بيجتنو ما ذكروا كو بواجراكم بجرتنا برنتنا ما ذكروا به كو بواجراكم سانغا بيجتنو دum بيجينكيني on tumati lette ɗen ari an jayna alladina min dandi ɓen yanhawna haɗaynoɓe ani suu'i ko boni kon wa akhadna alladina min nangi ɓen zalamu toñuɓe min nanguiriɓe bi adabi lette ba'isin bonɗe bima kanu yafsugun sako ɓe wonno hiɓe façon inna ɓe yalti e ɗoftare kon. ɗum ɗo ko fi banu israil ɓawo ɓe torike Musa alayhi salam yo Musa waɗan ɓe ñallal ngal ɓe fowtoto o ni suɓane hoore mo ñallal ɓeyni ɓe suɓike asewe nde asewe on ɓe gollata few ɓe tampi golle yoɓe kamɓe kadi ɓe fowto tawi golle maɓɓe ɗen ko nangugol liƴƴi o inni awa so on suɓike asewe on haray Allah newnani on wonde ngal ɗo ñallal on fowtike ngal taw on golle maggal de ɓewi en lala on tumati Allah ɓay o muuyi jarribagol ɓe wono tawi siko woni Allah tenen talata alarba alkamisa juma so ɓe yaynango liƴƴi ɓe yangoto ha ɓe ronka ko gokkoyni ɓe heɓata jani ɗi fof mutoyaka nder didere si woni asewe ɗi ara ha ɗi fura ɓe fayda faade wiide nanngam ko on noon ɓe waɗi
ɓe asi diide ɓe waɗi diide ɓe waɗi kanal tawa si liƴƴi ɗin ari duñodiri ɗi naatay ɗi yahoya ka diide ɓe ara noon e ase on ɓe ara ɓe udda noon laawol kadi hotirta ka maayo ɗon ɓe baara ɗon ɓe acca ɗi ka ndiyan ɗon ɓe ƴawnataɗi goy ɓe ini ɗo na en ƴawnuɗi hannde ɓayande ko asewe plan ƴoyre banu adama no kalɗi ha feƴƴiti ɓe acca ɗon e ala on ɓe ara ɓe suutaɗi anda ɓe nangino ɗi e asewe on se nangugol ɗi ko waɗugol ɗi e kumfen ka tawata ɗi wawata ɗi jeeya hoore majji hannde kadi ɗi yahata kadi faala woɓɓe goo ari koko on ɗon e wadde ɗo na ko moƴƴi on yeddi koko boni ni acce woɓɓe goo inni menen min waɗay minen ɓay si tawi na hannde min kaliɗi ɗo min tawi ɗi fof ɗi yeehi min kalay nani woɓɓe goo inni menen ɗo min waɗata min haɗata min haɗata ɓaawo Allah subahana taala sifi ɗo ɓaawo neeɓi haa ɓe yeggiti ko ɓe waaja kon ɓe salike fes ɓe gollitirali ko ɓe waaja kon lette ɗe mbay ari Allah o wi min dandi haɗaynoɓe ko boni ɓen winoɓe acce ɓen Allah acci ɓe ɓe lettaka waɗunoɓe ɓen Allah halki ɓe ɓe watta baaɗi e gooki winoɓe waɗata haɗata ɓen qur'ana wolali ko honɗum ɓe waɗano fanki ɗon ɗum waɗi karama ko ɓe yeddodiri woɓɓe inni ɓe halkano ɓe wattidano e halkete ɓen ɓe halka woɓɓe inni o woye ɓe daɗuno kono fo e mum holli wonde angal haɗugol waɗoɓe ɓen ɗum ko tana molanaɗo wa qala taala Allah towɗo ngo wi kadi fayin imo sifo fayin fi banu israil o wi lu'ina alladina kafaru min bani israila ala lisani dawuda wa isa bni maryama dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun o daali ɓeeɗo heferɓe jeyaɓe banu israila ɓe huɗama ɓe huɗa e ɗengal annabi dawuda ɓe huɗa kadi ɗengal annabi isa ɓiɗɗo maryama on ɓeɗo fof yangodune maɓɓe ha huuɗi ɓe si tawi yahi ha annabajo nulaɗo huuɗi yimɓe mum haray o ronku kono si bone ɗuuɗi ɓernde udday ɓeɗo huɗama e ɗengal ɓeɗo annabaɓe dhalika waɗi noon ɓe huɗira bima asaw ko ɓe yedduno ko wa kanu ɓe woni kadi ya'taduna hiɓe jaggita hiɓe tooña ɓe tooñayno ɓe yedday ɓe tooñay wa kanu ɓe woni no kadi la yatanahawno ɓe haɗodirta an munkarin fi bone fa'aluhu mo ɓe waɗi si ɓe waɗi bone hakkude maɓɓe goto haɗata ɓe yiyay ɗon bone no waɗe ɓe terto la bi'sa boni ma kanu yafalno ko ɓe waɗayno ko ɓe waɗayno ko ɗum moƴƴali boni yi'ugol bone no waɗe hakkude yimɓe ɓen fanke buɗe nelaɗon sifani honno ɓe gerdayno o wi goɗɗo e ɗimmo muɗum mo o weldi o yiyay ɗim makko no waɗa ko boni ɗum hatta janngo ɓe ñaamida ɓe jooɗoda ɓe welda haɗata ko ɗum waɗi Allah subahana taala halki ɓe Allah huɗi ɓe e ɗengal ɓe annabaɓe ɗo wa ahlu sunnati wal jamaati nde fedde ɗo kañum hina yaqumuna saga ɓe immotoɓe daro bil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari fi yamirgo ko moƴƴi haɗa ko boni yaltazimuna hiɓe waɗɗintinno hiɓe gollitira fil waqti nafsihi e on waktu ɗon tigi fewndo ɗon tigi hiɓe gollitira kadi pratika aslan ahar lasili goo wa huwa woni on alhifadu ko hiwgol alal jama'ati e moɓodiral ngal e hiwgol jama on wa ta'aliful qulubi e hawtugol ɓerɗe ɗen moɓidira ɗe hara ɗe ayrali wa ijtima'ul kalimati e moɓodirgol konngol ngol wa nabdul furgati e bugagol yeddodiral ngal e wal ikhtilaf e lutodiral ngal be mana nde ahlu sunna wal jamaa no yamira ko moƴƴi haɗa ko boni
haray iɓe andi kadi no woodi lasli goo on lasli ko yo en eto en fof wona hunde wotere nena goto baba goto mofta ɗen fota e sertugol fota e lutodirede fota e waɗede peccoy ɗum ko ɗum waɗi nde ɓe yamira ko moƴƴi haɗa ko boni haray ko doyiɓe woni waɗirde ko laaɓalngol yimɓe reedu ko fiyo yimɓe ɓen yo feewu yoɓe moƴƴu haray hande darto ɗo ɓaydi yandan an falama arde fi wota ta parñite ɗen ronko newnande en ha feññinen ko hanɗen faalaɗen feññinde ko inchallahu dambugal ngal en gaynita e ngal e darsu men arowo on en tori Allah subahanahu wa taala yo Allah waɗu en yamiroɓe ko moƴƴi haɗayɓe ko boni jaɓayɓe kadi si yamirama ko moƴƴi haɗama ko boni tawa waɗay ko moƴƴi kon accay kadi ko boni kon tawa mawnintinnare e townitare haɗata on tigui jaɓugol gonga Allah waɗu en jaɓoɓe gonga wowlayɓe gonga wonduɓe e gonga Allah hollu en gonga kan walla en jokkugol o holla en mere on o walla en woɗɗitagol wa akhiru dawana an alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin. Naam jakano hari mi ittiɗo ko mi ɗumani ko arisir kon joni arisiran en to tawi woɓɓe no landi ɗo ɗi machine koye machine koye watte koye ka place ji hara ɓe jogiiɓe carte bancaire carte no woodi imma ron tigi ñawli banque o ma hara ko mbuuɗi ko waɗi ka banque kon hiɓe waɗi ɗum en kun carte ɗo mo wawi sodirde kun ko faala o ka leyɗe hettiɗe fayda yiyata goɗɗo no jogui mbuuɗi ko koye carte e ɗon wona e hutorede joni sa sooday sa yahi e supermarché ɗa wawi sodugol ay boutique aji jani ɗin ɗa wawi sodugol e juuɗe maɓɓe ɗa wawi sodira ɗum biyeji ɗa réservira ɗum hôtel ji ɗa kala mana mbuuɗi ko mbaɗɗa ko fof no wawi waɗede kun cartun ɗo ma ñawloɗa banque on ɓe waɗa e kun cartun ɗon joni noon kun cartun ɗon jomiraɓe place ji ɓen ɓe addanayi ɓe machine hoy si jogiiɓe koye carte ɓen haamilu bitaga jogiiɗo kun cartun so ari o ƴetti ko ƴettata kon koye kun cartun ɗon ɓe ko ɗon ɓe taƴata mbuuɗi ɗin ka compte makko ɓe watta e compte maɓɓe ɗin kono be kun cartun ɗon ɓe naata kun e on machine ɗon machine on yaltina wonde mo jogii mbuuɗi ɓe winda ɗon joni awa ƴette ɗon ha sabakari ɓe taƴa ɗon e machine kun yaltina resiji ɗiɗi o ƴetta o jaɓa o signa resi hun goo o accida e joom boutique on kanko o ƴetta kuma o yaha joni noon nokkeli goo joom on boutique ɗon mana banque adduɗo kum machine hun on ɓe ƴetta e mbuuɗi e juuɗe maɓɓe e nokkeli goo joni ko banque on ƴetti kon e juuɗe banque on ɓe ƴettay e juuɗe jon carton kun si tawi ɓe ñawlumo ɓe heefay ɗon seeɗa no woɗi kam moƴƴingol carton ɓe ittay ɗon coggu carton kun heyɗintinnugol kun hitande ɓe hitande ɗon kadi no woodi ko ɓe heefata banque on ƴettay kadi goɗɗum e juuɗe on njulajo wonɗo e hutorde kum machine hun selon min komi information ji mi jogii ɗin joni noon karama ko ɓen wi joni ko banque on ƴettata kon e juuɗe o njulajo wonɗo e hutorde kum machine hun est ce que no dagani banque o haqiqa ko honɗum waɗi banque on wallitike o njulajo taho yani konti sogganimo client par ce que si tawi andama o boutique ɗo hiɓe jogii on machine tawiɗa wawi sodirde piiji maɓɓe ɗin kun carton ma oɗa boutique kañum mara ɗum ɓurɓe ɗurde ɓen ko ɗa ɓe yahata ɓay buy haray ko koye carton ɗon ɓe jogui na mbuuɗi espèce ɓe jogui donc a heɓiri client gon sengo ɗon ɗimmum ɗum on machine ɗon ko wonde o bonay ko watteteɗo ko kamɓe kipimo ɓe imminay équipe so tawi boni koye a noddu ɓe na machine o acciti gollude
ɓe ara ɓe watta mo. ɗiɗi e kunka onno facture yaltay kun ɗum ɗon kadi ko kamɓe ko banque on addata ruulo on ɗin kaydiji ɗum kadi ko frais ndaha kan ko frais e ko kamɓe kadi aray ɓe hollete ko honno kun gollitirte. an mi yimi ɓe jogii ko ɓe womma e waɗande anjulajo on. donc mana ɗo ko ajrun ma ujura muqabil khidma ko yiɓe gollandema hiɗa yoɓude ɓe. ɗon no garay ella ala gon sengo ɗon no dagi hutolgol ɗum ɗon. mi anda noon landiɗon kanko si tawi hara ko kanko tigi o hendoto nafoore e kunɗon machine o ko ɗon woni mi famani ni. kamɓe wono mi ara ka place timiɗa hakkilɗinne mbuuri joni noon wandi ɗo ewa wattire e orange noon ɗo gasata ɗo joni wattire ngal yeeso wattire ngal yeeso wona yeeso ɓe